Hello viewers, so Tony Thursday jingka lam tu so ang nangai kita din Tony an se khom liu che hi ai le news in se masang la ka se nom che hi ai le so pi ulinaw te ho che nong hon comment hin bol ji win tabang chu news se hi po hi lo a hele mi se na se hi lo le ti ji hin ti ho pon han se comment han bol jo lung se ni man hin bol to po hu te ti ang chu ki tiang pin aji chu ke news reader mong ka he pon ti a he anchor ho ta banga ko news sim jong ka he pon ke man he ta chu news khan ki la khoma source tom chuma kan la khoma ke ma lungel kan sei ji ke ho lim na ta banga kan man ji he bobin ena ke the mo hitin angai te la lung se nin hoi te na ngai hitin ti chin ki dem tot po ta ti chu la hengwa khong taw ma sa pen he o haje Kuki-Zo council ipu do chung chang wa hi Manipur state government hin a dei lo da no hi an sei ki no min mau hin he chi neu chakat ga sei khom hi te teng le Delhi parliament chung chang thu tun jing ka parliament a protest achi dan chung chang thu neu khat sei khom du he tun na simpan taw hitin he chi Kuki-Zo council in pu do na nai cha ong hi to lonin teng le laya hai Manipur state authority dol Manipur government hin Kuki-Zo council ki pu do chung chang do la hai investigation hoi ta hun kila hi na ding hin lo a hele ji investigation achi ding do la hello ale Kuki-Zo council hi apom lo da no hi phone ki phone do hello ale bol do investigation ko na bol do ong hin na ding mo hin nasata he ta he lungel ngai to anei lai ta he tuni jing ka ne song ki mu ki ta cha hi a hele tai ga se bang wachun he chi Manipur government in Kuki-Zo council ki phu do chung chang do la investigation hoi devin hin ki bol ki ta win hi hin ki bol ki tan chi Kuki-Zo council ki ti organization hi Manipur state register record in an khanai poi jong kho poi tin an saving an chi an se na ba na wang chen ma hin chi Kuki-Zo council hi masanga kona za kha hi lo to het kha hi lo na chung chona mo hin warning a bol ve hi official press release chun a sejin hi state official press release chun an sei be na chu ji lamka headquarter e hon eti jing jong hi ma hin ana ma tanu hin ji ne chun tu chung hin mo hin han sei win hi ji lamka headquarter Kukiten ati jing ke jong ko Hulaya uma eti mon ta seyo ham Surchanpur district ti chu Manipur register record in our min lamka headquarter lamka district ki ti chu kha him poi ti na ma ho chun hi press release chun an sei do ki tan hi tunizim ka lang ni den som ni khat vel la chu parliament house apam langa de a hi BJP MLA bilol BJP MP ho na member of parliament ho to congress MP ho nasata boina an protest na chi hicha akisu khaloi milo wala te cha aneke del de jing lo an ho cha phabe min sei kho moi te hichi parliament house pa ma BJP MP ho to congress ho ake boina chu India today news an sei na chu BJP MP mi khat cha amin chu hi le pratap chandra sarangi kiti hin jipa hin nasatan akisu khain hijilaya protest bol na wa mi pi kino to na lai chu nasatan akisu khain amai dilhimuna hospital khain admin ki bol pai ki tan a he tin an sein ama pa akisu pa pratap chandra sarangi kiti pa hin asein a chu Congress leader Rahul Gandhi mahin ai son lu hilo ala mahin hi boina lai la chan mahin ai son lu mahin mi khat a son lu in hi asot lu pa chun
cái chunga ong thu ki ni ama chan jen ji cái dal khal ki ong cha thu na leu hun ka to en ka thu leu jeng je pha ni ki ong ki su kha an lo thei lo i pha he cho ama chan congress leader Rahul Gandhi ango en a he Rahul Gandhi ei son lo ati he teng le he chi chung chang cha Rahul Gandhi na sei ki ni ama na sei na chu he chi parliament a he member khat ka hin a cha lut ding ka ti a hele right kan hin ka lut ding hin hele ka lut guna hele je jing ka chen he je MP BJP MP ho chen kalampi 18 win block bowling ei go win ei lut sa nom po win a hi chi pha na chen he ti chen yong chen lut ding ka ngai to na la ya chen chi ka la chi ti a chi ke so lu to helo wa le ti ti su khan chan kha hin tin he le ke chen ama mo mo ka so lu jong chu a he poi tin an sei do kin man sei be kin na chu ateng le heji tu chunga heji protest ki bol he constitution against na chatlo ho amit sa ke te ho elo wale BJP ho hin constitution nel putta bol wa constitution hi ja selo ta ane na chung chang wa heji congress ho hin dei lo na le ama ho til gon chu pom lo na chung chang thu a he ke ho hin protest chi hi win cha he rights ka nei win teng le kabol jom jing li hi ti yong chon sei do kin he o Rahul Gandhi in a sei back in a chu inchi ki phin na hi tu masang ni a lo to stay ni a Rajya Sabha House Amit Shah in a speech a sei ni a Ambedkar Dr. Ambedkar ji mahi father of Indian Constitution a hi in mahi zana sang ta pe ding a hin Amit Shah in a speech na a sei ni a chu mahi noise set and hovin hinol ama chung chang tu a holim na sei no ho chu ki noise set na ta an kala win ting le Ambedkar ji ya selo dan tu a sei je chun ke ho hin he chu ka dei po vin do dal na an ke hon he je ka bol wa hin he je Amit Shah and Ambedkar ji he je father of Indian Constitution he fashion ta banga aga sei chu he thei lel ding a hi